سيدنا محمد رسول جاء بكتاب كالشمس في ضحاها وبسنة كالقمر إذا تلاها من تمسك بهما عاش في نور النهار إذا جلاها ومن أعرض عنهما ضل في ظلمات الليل إذا يغشاها وعلى آله وأصحابه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد kwezi wakomori watukufu mloha ramazen sananta za dunia, kwezi wakomori watukufu mashujaa mloha ramazen ardhi ya Komori au mtosoni hetosa ya Kiislamu niyo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Oha Mungu ndo ralaya no hahe ndo rujorejei. Hawakala wafundi wangu ikawo nyoti pia nyihumjua ikati jabanu ngamrongo bi urongo ha ismu ya hahe ikati jabanu changa mrongo mi ujabanu ha amri ya hahe na fundi wangu Said Abdullahi Said Hassan ikawo haamini yembane ikawo ndo riwanao hakubali ise prinsipi ikawo rukubaliana rudungane harmuizo rimdungu ngoni ili Mwenyezi Mungu ajari wasilishe harma obahanubo kawo doratienia nado kayari ashi duniani watukufu ikangar lawao duniani rilawe tena riwasiluha Mwenyezi Mungu na singasi watukufu. Hawakala wahe kapital ya hoa Komori waliyobonze mafundi wahele jiji la Marseille no wazee wa mila wa homji wa Marseille nano wazaze wazalendo wa homji wa Marseille watsanganyiha warenge wo initiative ya ukaya waonese emaskitifu ya hao waonese ledanzi la mzamana la hao haruma izo ikao zihundu ya mwananyasi Ahmed Abdu ya julao hele zina la fanu. Kwezi wa Komori watukufu mlo haruma zen sanansa za dunia kamili. Kwezi wa Komori watukufu mlo haruma dunia kamili. Wamji wa Marseille hamme hamshe hambaba hamzaze mafundi na wanazioni watsanganyiha wakaza ukaya ye tarehe 20 ya mwezi wa Oktober ngwari parao rendera some hitma rao mezedua zahema na nyasi Ahmed Abdu ya julao hele zina la fano ikao sontipia ngarijuao ezamhura wakomori watukufu mlo harmai Faransa kamili ngaruhutajiao nyonsipia mhudhurie harima ya khitmain khitma baikao ngaruombao Mwenyezi Mungu ya makusadio ya khitma hiyo do darata shemana ya maghfira na rehma kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakomori mlo harima ya ulaya kamili fundi wangu Said Abdullahi wa Said Hassan uombo Mwenyezi Mungu ndeno wananya mafundi nano wa baba wa mila nano wazaze walo harima jiji la Marseille wamparaoni hanyonsi pia ili rihudhurie ya mwezi 20 ya mwezi wa Oktober ngari parao harima mji wa Marseille radera kensi bazima riombe dua Mwenyezi Mungu ahifadhi ya masiwa ya hifadhiwa wana wahe masiwa ya rehemu wana wahe masiwa ikao wadungi siwa ya ajali ya he mndahu jailia rajuhabo tasi rambilo ukana katu harume masiwa Mwenyezi Mungu na jalie zedu ari mbao ngwarni ke kibala karitina harara ya kibalange johuja nane zemvuri rao garjo hunde mavuna au kama Mwenyezi Mungu tsipala mata sha ngari mparao ni hanyo tipia rehudhuria harma mji wa Marseille rende raombe zedua banyo tipia ngamjua ukaya ya serikali ya handuza mabawai ya serikali yo handuza mabawai wende hata wazia wa mji wa Salimani watisome hitima ya mru ya hafa
bal wakana fikira za ukangwanzo wende wahuno le kaburi lehe mwana wainga libirili wao tasi jio masihu msana ilibatede mriabo hende hato wafatiha yabo ntuma biani ze famiza hahe kabati usiku watoja watabishiwa wa usoma suala nyonti pia kamsi wajeni nezajiri nyonti pia nganyi hashiri nezijirio nyonti pia ngamjuwao yezijirio mwishia izahangwa hadani mwishia izahangwa nkadwabili ngamwishia wezambawe hini wakati ya hadisi ya hemana woi ya mahakama wafanyezo Mwenyezi Mungu ya wakusudia owatwado wa mbongo na mahakama harmainti abenge sisi ngarnombiyo Mwenyezi Mungu yarnike dawla ya haki singarnombiyo Mwenyezi Mungu yarnike ushinzi harimase mbiyo ikawo do rizendao lakini imakusudio ya hangu ya ujabanu leo siruma njeni mnikene risala siruma nibehe risala ya ukaya fundi wangu Said Abdullahi wa Said Hassan uombo Mwenyezi Mungu dene mafungana nya mafundi nano wanazioni nano wa baba wa Marseille nano wadazi wa Marseille ngwari parao hasonti pia rihudhurie ya hitima ya he mwana hatu mwana nyasi ikao hanakili harole daraki ne sirikali yohanduza mababai iyo de message ya mandoni ikao tijabanu njenibe message ya bili watukufu ikao tikaujabanu njenibe kwezi watukufu ngamanzo ndrongoze emafundi wangu ngamanzo neshelezize emafundi wangu ngamanzo nirongoze neshelezize imabani hangu ngamanzo nirongoze neshelezize owaze wangu ngamanzo nirongoze neshelezize ya miji hangu kwezi watukufu mdwari wa ardhi ya Komori Qadhi al-Qudati Said Athman na fundi wangu Ali Haji Dr. Abdul Hakim mufti wa Jamhuri na nimeshelezi zoini mwambieni ukana sidungu se maulida sikahanza ndunge se maulida za homo lakini holiwa nde zajiri baada raishi ya ukana besabatolo amri ya serikali haina mrujo kutoa mawaidha yaremesha itendwa ikaondo shafanyishiha Komori yaremesha itendwa ikaondo shafanyishiha Komori tikaudhani qadhi wa kamili tikaudhani mufti wa Jamhuri ikauhimingore mo itendwa yabongodo kada watsahe esababu sheitendwa sharendeha esela ushireme sindo ukaya uremesha itendwa haila heli wekao wala yakaukusudia sheitendwa hau yakaukusuduliwa sheitendwa ngazo mjibiza Qadhi al-Qudati sidungu ya maulida ya ikoni tishema kalima wayamba Qadhi al-Qudati Said Athman tishema kalima wayamba harmo waadhi waho wa ikoni wakaukusudia ukana riti aminizo rambi wao no wanru shari aminizo boko nyinyi danyi mambao ikatsa bandanyi danyi wandu wa serikali suala kama zote huzise nambiyehe na mrujo parsa Said Athman na Ali Haji na mufti wa Jamhuri na Dr. Abdul Hakim ya wasesu alainu yebanu wewe fundi Said Athman huono ukakwelie mwana wa kanzar na Asmani rogo no huzi amini baada Asmani de yazamba yebanu bo Said Athman ngwanzo rikadhibishe izo raona hawizo wananya siwaona risadikishe hadisi mahi ya tohamba iyo harimo usilamu nemisemo marisomesa mamba iyo hamba shahadatu zuri yabole wa Said Athman qadhi wa kamili ikahambanga wa shahidi zuri warongo ombi ya yonziro ikale wa inu Said Athman qadhi al-Qudati ngo Saidi yo tobiyambi na rongo ombi za jiri shakuti qadhi wa uhukumu he haki yonziro ikale wa Said Athman na Ali Haji na mufuti wa Jamhuri Said Abubakari muhimilia tobiyambi haunrongombi zijirio harumada ula bahari ngamrao mchijo ulwaya hau mchijo fungwa na muamini ukaya ikaga mrao mwanadamu shaka msure ya mumbani abakaji manzia arganyi harumanzia ilo nziro hewe Sayyidina Umar ibn al-Khattab
kabati mri akareze mvu yakanizo no baja mramwambia kaya ittaqillaha ya Umar yamruha mwambia ittaqillaha ya Umar no kaja ulaya kaja fungwa kaja tolo ansi Qadhi Said Athmani na fundali haji ya kufuru mtimbi ya wana wa Komori leo marengedi ni ya Mwenyezi Mungu mwirenda shambo no murembe rumle na muamiri ukaya ngabwe siku ya kiyama wana wa Komori ngwajo humlembele yani ngamro yawe daraki ya wana wa Komori haukana nyende mahimili ya Asmani yatimbeze mbiya simba o hainisa yatimba mkiswa nyihuja mubarilia mkausa zembi za Asmani njema mregeze mbi njema za Asmani mzirende mbi mregeze njema za wa Komori mzirende mbi zembi za Asmani nyiuzirenda njema mregeze njema za wa Komori mzirende mbi abonge ngamfanyawe ile bari Israila wakaufanya Qadhi Said Athmani rishi makalima wayamba rishi ya makalima wayamba kwamba riti aminizo raona shari aminizo mrishi yao gamanzori wonehe mashishio halafu rishi yehe matso mzumrage masihu mrade msana bo Said Athmani Qadhi Said Athmani na fundali haji rishi ya makalima wayamba ukanga manzao riti amini izo rionao shari amini izo mjorambia ele ongoso jorambio kana mria kanza ya uwe mru banu hadisina mwelewa wa Komori na mwelewe ronro ukabanu sisi karichure emoto hafanya shetendwa shahi henda afanya shetendwa yabo wori kaulindo kaya kana vuka ngujo ulaya Yesu alangiyo bana ye haulwa yaje wo mulwaye moto ya ulaya wonu wori remao ukaka ejabidi keja stahiki ishetendwa shira chifanyishihe yomonsi Said Athmani ngo hano ukaya ye mwana we kaja torturewa alihaji ngo hakikisho ukaya ye mwana we kaja torturewa hewe Mwenyezi Mungu najalie imasiuma tukufurona yanu yazite bazare ndi mwana woyi bofundali haji na wana muqadhi alqudati na Dr. Abdul Hakimu na mufti wa Jamhuri Abubakar Salimani Mwenyezi Mungu najalie yensumjo ula wa duniani mrendo mbiraha nezare ndi mwana woyi ya Rabbi bali usahabu Mwenyezi Mungu bao kula zushindao wanadamu wanu warendo zare ndi mwana woyi heza baraka zahi Rabbul Alamin bawa bakaja nondongo mabahala la jifia emguna jalie wa mfwe mwana we yahafa mfeha mandaye ya Rabbul Alamin ya Rabbul Alamin garuomba ubo Mwenyezi Mungu haina mru kazwe mwana we ngabo haina mru ikao hahimi ya salise mwana we mfwa haina mru ya hima ya menye mwana Mkomori Mwenyezi Mungu najalie sheitendwa sharendwe mwana woyi yatorendwasho na mowo hatala wa duniani ya dunia pia wasione zika ushahidi wadoza mbokana wanda wala wangu wamba fanu kajaruno nongo yode message na kaanza nibecheye Qadhi Said Athmani na fundali haji na Abubakar wa Salimani na Dr. Abdul Hakim hoka waundo warenge dini wayuhuza wo hena usiku wakaza opri hena usiku waikazao msimo nweza wazikiri abonge eheli mabaridaze muhakikisha woka moto hakanza ya Uasmani na nyika mjaka mwazi wona shaka manzo ritahakikishe ritambelizo raona ngamanzo nyinyi ngamkubaliwa Uasmani hizo ya hamba badanga nyinda nyinaye shasi hisi ritikubaliwa na nyasi hizo warambiao la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah hai Qadhi wa kamili hoyo kaya hukumu zenogo hena mna ya ladhimu ye moto afanya mkiswa rikubali haulaya rikubali ye kasonrabo kama mrenda nayi suala bo Said Athmani ni uzisawa waambaritishie suala bali haji waambaritishie zabari makauziyo kaya yatihosiwa babsa Musa yambari Musa mfuwa ndundo zabarindi ni mazio wanduzahe watimhose
ilirti jojue zajiri Said Athmani ngamanzo ujibe masuala paske banu sisi wa Komori ngaranza rikaulinda riujue emotola harende yeza jirinri hata akofanya nongo hamada zila ya muwando rikaulinda rijue tilotoka ya harimra kanza wa Asmani yabona sorenga yabeshe mwana hahe baibelo na mwana wa doshlato we roho wali wamkenzi wambasuwe wamtowe roho wamtondotondowe wamtarma parila wambambe wambeho hayanduze kede aziwa ala kulli hali Said Athmani leo na lihaji ni heli manzo mdore ngema si humar damsana shana muamini ukana karitsu ombeza hura fanu zihunde mana harmo wanahanyu karitsu ombeza hura fanu karitsu omba shaililo mzazafanu ya lila wanrashahanyu washilile shangari wambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wamfoe motola ya hafa manzo mudzihe ikeka zijarendeha zimhureni ya rabbal alamin. Yode message ya bili ye message ya raru gamanzo nrongoze ye miji ya hangu amazo nrongoze owanama wa Komori hamadami niwambia ukana hariye tarehe ndo hakimu ye miji mbiro mwehezano no remezi gelegele no ambezobo ko Mwenyezi Mungu ngujo msamihini imanati dasi si wanadamu karnahu msamihini na muamini ukana haina mji wajuha waremawo shatendo moto yashifanya batinoka wajue shatsonga yafanya zarongo zinu na mkema dhamana ye moto wai boyi Mwenyezi Mungu akombeha meseya je ya mbana inu ije ikena nyiso au kaya Matsimili ngaranzo Asmani ya rohenzahe yemtsonga mndu yakanza mtowe mrudi mwamba kamtsindaye ibarenga manzawa ndinimbo akomori abonge haina mndu haina mji wahima wamba kwata Asmani haina mji wahima wamba ngwa Saidi yao shechendwa share Asmani ashirende mwana woi yabona wajijue na wake makini wajue ukana haini wakatirjo hundada ulaya haki yode tsumjo jibulwa leo kamna mndu ya mjibulu na mabehe ni mjoka hanza mwambe na mke Asmani na mke Fatihu na mke Lukumani na mke Israeli na mke Tswesho atijino kwa nini na mjibwaneza ajiri na mwabehe na duwambe mwana wa imure na nasiso msipia rife na mangara alihaji msomala mtara mdireme rangamie ngasivanu izangwa muamini ukaya haina nsuri jo wasilo masiwani haina mru gujo jirambua haina mru gujo jirambua abage hena mru dabala hafundi Muhammad Ismaila na tsotsaua enzianzo ya dunge eza hatu sisi emoto ishe tendo yafanya ngaradora mombe dua kamsi ya salimaniti soma kamna ushida mrizierti some sisi ngari parao hena mndulo harume dunia kamili le 20 octobre ya himiseza hitima bagas jomwa swili iyo monsi sirlo ulaya ngartsanga hao Marseille haina mru yaje ya de Marseille ngari parao fundi wangu Saidi Abdullahi wa Saidi Hasani hatsanganya hade mafundi wa madami waombeao Mwenyezi Mungu wa parao Komori kamili ndera someze hitima za hema na woi rimbesheye abenge na mmemwane niasi na muhime mwande na Mungu bawodo ngono naye chatsidasi na muhime mwande na Mungu siri amine mbarari wanao mpakari waswili rindaula ya haki karna urwa hitwa ngamjidori urwa hitwa shasi karna urwa hitwa na mbiyebo Said Athmani dawona alihaji ukaya zenrabo za hanyu neze unafiki wa hanyu ngamsubutini zambe banu okamsa mjibenua wanu kamjadziha warupia wasawazi ono hotokale wainu ngojo wanie mwanadamu wikao warungwa wonoze nrabo za hahe ngojo wanie mwanadamu qadhi alqudati wamru abiduke qadhi alqudati ile wainu qadhi wa kamili hosubuti ujohe harma mimbari harma mjimtukufu hamaikoni usubuti wambe okariti amini izoraona
shari amini zotoka urambia na ngora ngondrabo ngojuo kangwa ngondrabo bokawi kawi ngojo kangwa ngondrabo ye mana haulwaya shangwa nzoke ye mana jifia e mana watu fa wenri enge watu fa wewe emenge e mana kaja torturewa abon hata borlone wandu waona bozaoneha sabarini mwaliba wandu mapesa mjihemsa ho watawa ze provu pia ngizo wa Komori fundise Dathumani na fundali Haji na Mufuti Abubakari ze rogo wamba ngaroba Mwenyezi Mungu simhundreni yode message na kanza nibeshe nemiji ibirawo yehima yambaho kana ngwa condemnation tendwa fanu yafanya enga mjwa afanya sabarindini na mrensi unafiki na mrensi rabo babanu nzaya zopata mraibu panunga mporo naibu makalima mambao mrumbaba ulona wana bani hahe mrumzazi ulona wana bani hahe kusumuti ngwa makalima yaki hamada yao yo hamba ngoporo naibu halafu ndo vira yeshisikitishao demiji mwivumu wao kama mjini fulani mashababi wa mjini fulani wa mrumuninda wa mdu ya fazembi yalona nzaka de amia ya hala yabe uhemiji ya hatu yabe uhaze mabavu ya hatu bavu fulani rambajao babavu ya mrumaninda hu kwa tanyo wa mzanira nzoko wa juwa mabavu yayo ye mzaloni mba ngabu mlabioni yeshenga abo mzima harimo wandu wahimowe habiluka mabavu fulani wari rumunjira ndejao mjini fulani rambajao ikawa wandu bokwato wa wasaya do wasayo wa wasairans wokwa julwa mbabiza zindukabu sha wode warondolwa wanikwaza wali majana mane mriaji yahime yasalise mjiwa kamili yasalise bavu la kamili kide panda wasuli ban leo aba yenga mzambo hao jiku ukaya yemiji ne mabavu ne mashababi ne makungumanyo naneze personeli za wanu zahima zamba ukana rikondamne sheitendwa fanu ya shifanya na mkeswiri nizo mahamba bagizo banu rizanziha hawino mkudu maudu ngarutumo shere zizanizo mtijambaka mjabenza mtijambaka mjajua mtijambaka mjazanza bamzanza kwa yasamiziwa yambe nrongo msozamba bomzi aminio msozamba bomzanzao yanziale wangizo mbili imma ngawe harme haki imma ngawe harme batil bakishana wana asmani no wana ne mrumshe ukiharme batil wado bazara mbili na uhombese sukari leongo abajo kansohole mauduke na ukaya mke hamana kuhu zero sohole haubakisho harme haki usimisi harmio ufe harmio ubakishi harmio hokadi zo Mwenyezi Mungu yahamba minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi faminhum man qada nahba wa minhum man yantazir wama badalu tabdila kaino kiri mduka kiri ya dhalilishwa mwanadamu karau dhalilishwa ni mwanadamu darjumba kisho harme haki abange we mru wa himawa rega decision wambenga we mru wa shida wambe ngo condemne shetendwa ni kungumanyo mahima mwambanga mkondamne shetendwa ni mji ni bavu ni siwa na muamini ukana banu harimwaze nsiziru pia habaka wandu hamandanyi haungabo wandu hamandanyi wandu wao ngwajiji wao leo zehutamu za rajeyo harmansi hena na yaladhimu wandu wao ngwaone plasa hao abege yejanyi ne jamandanyi wahea maudu msijambo kaka mchaka uvenza ngarjo udiva ze samahazi kembili shaka ina ukiri ona ukana baraka abenge rikanja resheli zendro inukuta hiyo ndo jua kabanu hizo mtandao ngarizijuao hizo mambao ngazilio zao sha ristahamilia haukaya ngarjo boranzorende ngarjo weshuranzao abenge yode nukuta ya bili na kanzani birlie yenukuta ya raru sikadani behe message special
yahe Bibi Fatima Hamada. Bibi Fatima Hamada mkalimani wa hele baraza la Mambanrabo. Bibi Fatima Hamada mkalimani wa hele baraza la Mambanrabo. Hakika asumana azalize mbio zahahe haini mwana mkomori ya johu munoka ngwanzo atumbe ya mdange ya mteshonga huka orthese hukafanya mipango ya haho wanrupia wakadunga jurnali ya haho wakaujiwaniwe asumana azali hao nokangu jwa urenge ajiorote haurenge haja hahurotso haube harma libaraza la Mambanrabo. Shatika ufikiri we mwana mshe sika ufikiri huhundu malezi ya ukaya ngo eni ujoka uzamba ngo zambo bangozi amini ngo zambo bangozi juo ngo zambo haukauzi hakikisha shakitoka ya lotoka hari hangba ndongo kaenda hambe jau bezo dizora nzao baho wewe ngodo wahambe bezo dizo wala wahamba wende wahambe nwashirizo kaya Mwenyezi Mungu hamba ukana ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Fatima Hamada amini ukayasa ngo wasamba imwana ola ntsomba Mwenyezi Mungu zimure mwana haho eza muhunda haukama dehelna zamba banumo mfo sosipanga rjo hufa shaisi tendo azakpeu zarendwe mwana woyi ya kufuru ya timbiwe mwana woyi yindi yori rabo karta kubali banu hufa kana haki asumani wadhalimu ya rega daula hamvu yabo rikawa lindokaya imotungu jo hufa abo kabaja ka problem sheila heli ya muwa yomonsi isbili banu ho ulaya na ulaya sha na ulane mahakama mwando kwa sirikaba usuli wa muwa hata wahano kaka jolwaya halafode wapu wa Saida Thumani na Ali Haji na Abubakar Salimani na Abdul Hakimu waziba hirile dini wazito harume dini ikehama bala kweli rahayo Fatima kweli ujauhime uhundendrabo ukaze mru ya hafa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yebo wa uzabo Fatima Hamada mkalimani wa hele baraza la Mambanrabo wa uzabo akahishima kalima yala wafikiri nongeni wa uzabo Fatima Hamada mji mtukufu wa laya majirani no wanramji kawa huona basa ngaona faswa ngaona maswa yogusema cho uangalie usubuti uhimilie dunia kamili Wambenrabo yani ngabo ukozi amini ukazonrabo ukozi juo kazonrabo shahu kahamba elimu zime mahala banu hoke moto yafe ngamzirejezo banu ye moto haka ulindwa yafe ye moto haka ulindwa yafe hokana yenzi yaradunga inu imma nasru wa imma shahada asumana zalingu jori wapi yarife hamzima hawari uwe sanzima shaka na ule jidingoni mpakari hundu daula ya haki Komori. Izo suala ranzoruzi se moto haka ulwa zabari abo ulaya haka ulwa ba haka nzao wa Osmani ya profu hiri ya dalilu hiri Osmani ile ya hamba okay mrenge za Osmani ya hamba wode kadhi mlo naye wode wali mlo naye ya bweni ya hamba zo sharia mkubalu ka Osmani kanza yo loya okay yabo ya chuloya muwa muwa mkomuwa hela zabarindi ya mkohana ukamuwa zabarindi yenga msaho wandu wakahumuza zabarindi ye familia henga msaho zabarindi amado Saida Thumani wodi msahawo hokawode yahi madafiwe qadhiya qadhi Saida Thumani wodi msahawo yajibe masuala shahidi zuri hokawa gushuhudio ndrabo dena Ali Haji hemi habali yambude Saida Thumani habala etsanra abenge na mwanzo mashahidi wao waili bado wadunga yabo nsuwa baza zenyanchenje nezenyansu wazo ambao izo ondolona nzaya njoka ngona nzangu nzo myondwali sha kabajahanro ngonziro harima dunia ni banu hama shahadati zuri ala wa shahadati zuri yote mtume hazichahidiziza
يا سيد عثمان قاضي القضاة، أستاذ علي حاجي مفسر القرآن، هنا مزاتم لا إله إلا الله محمد رسول الله، مسكين ينسي bali sina bahati mbi Abu Burabondo wa dema imamu wa hensi Shabala wazamba kwa wodo warazoni wa Uthman azali na mwanzo wa ushahidi wa hanyu bokadhi na wanafunda Ali Haji wasidaraja ya udhalilifu simastahia hedi ni mlonio, simastahia hema hamlonio, simastahia huwa na mazaya, simastahia hema lahum alola, simastahia hemi jimalaya msufu mbema lahum azaliwa. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Shango subuti kweli urenge nguo ufunge shahitwa ya sauton singoni uje uhime wameho kaya msishiezo mambi wao msiaminizo mwaona shana mndoshezo sisi mambi yaoni waqadhi alqudati kwezwa kumoro tukufu na mwambie Bibi Fatima Hamada ukana yemfaleo sile mfamaudi ikaza la Usmani kasumana zalia hurumia hafezahe zikiri ngojonezo ajoburenda yodo wakati ujwango kama skini sha wakati woje isa zile ladha abonge Mtume sallallahu alayhi wasallam harabukana la tazalu ta'ifatan min ummati ala alhaq ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. ngabo wandu harumo umma wangu mukongo ajuhi mo harume haki kwa na uhari hana mdujo wa dhalilisha, kwa na uhari hana mdujo wa hadaya, kwa na uhari hana mdujo ujo watawa yotaferi ya wahusu wajuhi mane haki wathabishe wasisinrie wadhumania hata mpake hakibe nuha hata wala wehum duniani na ngo harume yenzia wakaulo wadunga awenge ngaromba Mwenyezi Mungu libakisho harume nzia yinu mpaka rihundu daula ya haki kojorishangaza hauyari bambaze hena mdujo fanya itendwa weikawa shistahiki ngarjo humhimilia hena mdujo rendwa na hii ngarjo mwania haina mdujo rendwa na hii ngarjo mwania sina ukubali ukaya emoto woi hakaanza ya uwe Asumani simpaka hanikaze proevu banwai siwa mando Asumani ya muwao wajimruwa kwa inde haza hae japo heno sikuzu ya beza nyumeni ye hawa wanga ye wafuwana wanga eska porofanya mahakama eska porojirisa mahakama ruonoka kwa demruwa iha fanya nai yeso fanyezo anzao hahukumu heli anzao hambezo anzao yapo muamini na kujua muamini fauzi ya shati na ukubali ukaya fanu hakahanza ya Uasumani hakaza pasima kujana kakaza mapasima hai we Asumani wananga mjua mbwao we yahamba Asumani azali kirmineli mhu harame komori halafoshi ni wazao mwede muwa baada ya zahamba bahaka anza Uasumani muamini ya muwa ya hafa na mkubaluka muwa na mkubaluka muwafu kamna ukubali Henry de heli yafa kamsaza sijulwa mumbala mumbeho handuza he mabati hosewa babisa muosa emkomo sasa baringi Henry na mfawano boseda thuma qadhi alqudati ewele wambio kaya mrujo wa mruhafu mrada muhosa ngena droya muhosa arma sharia yode heli wasoma haude heli husoma wewe yeza barili ne famia himu itabishao zabarindi ni mliba wandu mapesa wamsashieni majeshi kao wakaho wakagarda voskio waroha hazini zabarindi malibo mapesa makaza msimo kejo jana jeshi fulani ngarjo mlikambandu fulani zabari Sayyid Uthman qadhi alqudati na Ali Haji mufassir lilquran na mone haya na Mwenyezi Mungu ba ghadan linadhurihi qaribu hayabo nabon kaza ukifu kwa buratukufu
na urini mashalizeni ukaya ya tarehe 20 ya mwezi wa Oktoba ngaritsanganyi hao harimo mji wa Marseille hamme hamshe wandu harimo Faransa kamili ngaritsanganyi hao harimo mji wa Marseille riwo mfanyeza hitima zafanu ba ya serikali yo handuza mababwai wazia mji wa Salimani wafungu mji wa Salimani ngwalalao harimo mji wa Salimani batsede mdu harimo kaburi lafanu bahata ho kaburi ningabadalao wandu ngwazia wandu watsende izo pia ngamsiju wao karna hamba zinji karna hamba za saya ngari mparaoni rejera someza hitima baba de shanzoshi salisiwa de mwana woi ishanzoshi salisiwa de mwana woi na waimwana jamana waimwana jamana rijokari jibiwa yengezo ya akahanza afanye hazitimizi hakahama Ibrahim Traore hakahama do wananya majeshi ikawa rikawa habili heni wakati wajuha warengeza dhamana science hatu moya sangamani yengeshe tuloshi kashi timbo funde bahaja subo bobo sala thumani bahuzamba ukaenge hakashi fanya imodla tujini atokaya soma na atokaya soma ukabo wakati huo hajoka mfano wa hema sahaba yatokaya soma huko wakati huo hajoka mfano wa hewa wandu ukao wanieze ntisa hao wasitoa harima hatari wasitoa harima udhulumifu bosala thumani namsubutini zambe haumpa kamrambia ezajiri ekangwango kweli bosada thumani yedawa saheza ajiri ujorambie utirengembi dae hadithi hujorambia karja kubaluka hakanza uwe asumani izorabo ekawengo amini bahisi karcho amini ngari amini yo shari zoraona ekewa hatu hafu ridzihi yahamu wazabari eyamu wazabari baheka hurambale jawabu lailo ngarto kubaleza ho bosada thumani abange namwambie Said Athmani qadhi al-qudati na lihaji mwambie nemiji ikao wahimi mwanzo wasalisemwa na nyasi mwambie ne mabavu ikao ihahimi mwanzo wasalisemwa na nyasi mwambie neze personalite ne makunguma ya siasa na baadhi za wanu wambao ngwa konda mneyo fano mwambie kaya ngabo wandu bokongwa kubalio fano ngwa wasahauza haki za fano yani kiwazo na mbeu ho wandu zahidi ngohi na mresi basi ghazilisao qadhi al-qudati funda lihaji Abubakari Salimani Abdul Hakim na mkeradhi ondaho kana baraka bedini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngamjozisiwa nganyima dhamana ngamjozisiwa ukawe qadhi shawahe daula we qadhi wa huwa nansi shawati qadhi wa serikali we mufti wa huwa nansi shawati mufti wa serikali we fundi wa huwa nansi shamra mrenge ngambarili yao Firauna panato wakati wa Firauna hakana mafundia mandanyi wandu wakosubia Firauna ukado timaze kufuru wala mafundi wakawasoma harme bani Israeli abengezo mrenda wale wao di hadi Firauna atsingo urenda wakomori masidi wala Mwenyezi Mungu yaambaye kaumu Firauna ukaya fastakhaffa qaumahu fa'ata'uhu innahum kanu qauman fasiqina Firauna shangaze kaumu ya hahe wakahumtoi bahasmana zali hamshangazani ngamumtwa hiyo abenge abo hukuma hangindi innakum qaumun fasiqina abenge namjira trape mkeradhi wadahu kana baraka ba ikamdaza ujumsunguani hama sohole hata muhise ngarombao Mwenyezi Mungu ajalie babu hemana jafano harume komori yahimeambe tijao babu hemana hamakazali haya yahimeambe tijao hoka wawaili watofa sawa wa umfumzima ya diferangi yonokaya wa imsalimani warunga unaze preuve shemha haya kabatize preuve wakomori watukufu na mkeradhi wadahu kana baraka ba ngabo zibada ziwao zitohanda zijulwa nado kana wana wasumani wasungu hama vampiri ngwalao wandu yemiyo yeze nyama wasawa sungu hama vampiri ngwanzo adonwa damu asmana zalino wana haina mrumshe ngwanzo adonwa damu shizo ndabo manadamu ho ulaya ya hulaya karjaharaya umgwajo mrehemu riwa baula wandu wangabi komori wadzihwa sha ya kufuru ya timbiwe mwana woi yori raboka jakubali ngamjo urambia eheli mwamuwa emkomuwa sabarindini ya muwando wi esha songa ya ulayenrini
Zabarini ni balo torture. Harumwe fami na ushangavu harumwe fami. Zabarini ni balo makalima ya hummenya bahata boya hafa. Zabarini ni mzia wata tusumula hitima. Ani izopi ya ngeladhimio bali haji. Bosena thuma ni mjibu wanu. Kakaba jibu wanu. Amkea abu mdori zeba baba. Na mbu mienya wahanyu. Yojo mwishiriani. Wo de wanzo. Shahini mdu amini. Yaji amini yo. Kana mwishiriani. Abenge. Wakumadu watukufu. Narekeha winji harmal jijila Marseille. Tarehe 20 ya mwezi huu leo radi Marseille rasome za hitima za hema woi. Hataarifa ya sasa na kwezi watukufu. Na batahoma bis Paris ya bale wanru usiha Marseille. Ya utujua huja na rume mwana. Eka kuna kaushinda ujeho Marseille. Ngojojo utowe sadaka ya haho. Ya 50 euro ulibiye wa jwanza yaje ya tsone biye. Yo fikra. Yo mubadara njema ranzori yenjesi. Eka kuna kaushinda ujeho Marseille. Ngojoshida usaidie mriaje yaboze thawabu msohunda sawa. Yaboze thawabu msohunda sawa. Abonge ndazahangu mtukufu. Mzee wangu wa baraka. Mwanashe wangu wa ubani hangu mwanama. Mwanamsho hangu eka kuna kaushida ujeho Marseille. Tapilia utaheo wanrubekao. Wa prepareyo watahema bisi. Uwanike 50 euro, ulive 50 euro, wauo wangu wajo para mruwe kao. Ngeno wakati, shaka sinema pesa. Ya jo plasini hao, ya wezo wajo fanya, haufanyilia. Ye, batino kaze ajiriza hahe, zibunguza, hauza ajiriza hao, zibunguza. Wanaama wa Komori, mlo harumae Faransa, mlo harumae Paris. Wandu wa Paris ngwarengao mabisi. Wasihe Marseille, le 20. Wende harume hitma ya hemwana nyasi Ahmed Abdou ya julhani hao hele zina la fano ba organize wa hitima Marseille le 20 octobre wanrupia ngwajoka ukaiho ya utujoko shida ya henda bimana ekanga bo mijimiraji wasijoka henda Marseille le 20 ngwajoko jorganize wasome hitima ho hao abange sisi karja kubali sheitendwa sharendo mwana nyasi karja kubali wa ubasuzi ya manayasi ya rasulwa. Karja kubali ya heli manayasi ya tondolwa. Karja kubali rike karije manayasi ya muwando. Ika sirikali ngide mamuwa na msubuti mzambe. Mamba sirikali karisera. Bala mamba sirikali karisera. Ya beka mfanya rongo na mke madhamana. Mambeho kasinde rafanya. Ya uharawenri. Mamba nyika mrisera. Shezo rabo. Nyiwana afiki. Ngarjijuwao. Abange singa zambao ngasindaye ila yaumidini ngasindaye hatensu ya kiyama ngasindaye hatensu ya kiyama garjo fasonsi pia garjo heda sonsi pia shawalillahi rabbil alamin garombao Mwenyezi Mungu ike yedua hawema kalima ya he mongozi aliswali ya benkodonge jole sandra yata msuje ike generation de hatu garombao Mwenyezi Mungu riwane ne komorila wetabuni garobao Mwenyezi Mungu riwane ne komorila wetabuni ngasirargoto waze nafusi gargoto waze mali gargoto wahe nishotowa ure ilmu Mwenyezi Mungu ajurinika rezemfu Mwenyezi Mungu ajurinika no komorila we harmatabu ngaranzao daula ya haki hena mrujorelwa na hii garjo himari zireme abenge sis ngarremawo sheitendwa shaufujari shafanyishiwe mwana woi yojukambaramba na hii nambe kadnahum ziya shaka inaukiri riwone wangu wahimilia tabiyambi na rongoombi ridazari zirensi la wa rabbil kaaba Mwenyezi Mungu hamokana kuntum khayra ummatin ukhriyat linnas zabarini ni ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah silo wakairi harmaza umma haukasi uharazambi riamrisha njema bahese dathumani qadhi alqudati na lihaji mufassir alquran na Abubakari muftaha jumhuri wa amri shambi wa haraza njema abenge rimingari wanonao wao ndawori wanonao de mafundi wa mafundi wa dini de mafundi wa bidori amrisha njema wa amrisha uzembi gari wambiao kakarja kubali karna poro kubali ye mwana haka afanya itendwa mwamba nyide masamba ngaranzo ushahidi albayinatu ala man idda'a wal halfu ala man ankara nyinde mari somesa garanzo dalilu yokema na woi hakanza wem garanza dalilu msudile noma nema mandrabo da nyima babsomo na matahe dalilu mjamronese babambari aminizo mambao na matahe dalilu mjamronese yomonsi mrambiye mru ya muwa mratize nrabo na mratize nrabo kaudhi ratize nrabo alihaji ratize nrabo
na mrambiye mndu ya Mungu abaholwaya ye dalilu da mambari timose babisa Musa na bandu wabu waoneza ajiri hewe Mungu na jaliye yesa hunre mwana woyi zimhunreni Mungu na jaliye eza hunre mwana woyi zimhunreni abonge haina mnu ya lopari yanzoye ndo harmwe hitima ya fano le 20 octobre ngabo mabisi yena wilinga joka hali okanga si vacances ngarjoka vacances period hiyo abose na wilinga joka hali ngartsanganya hao sur lopari renge mabisi ripashie usiha Marseille yawe na wilinga yo jili ya mndu 50 euro ale retour ya utujoka ushila ya henda nuangene 50 euro yo shila gato wa sadaka yalibiye mrende fi amanillahi wa rasuli Mwenyezi Mungu jojailia zike harmaze thawabu zahe yale hale ya johufa ya hunde wandu wamsanganyishie wamsomele Fatiha inshallah taala abonge ya tutsombeha katsomboa abonge wakomori watukufu na rijibu bomparo wahema fundi watu no wase wa hatu no wandu zatu walo Marseille Mwenyezi Mungu ajalie rishinde reke Marseille le 20 octobre risomeze hitima rishinde yezi ya ufujari rishinde yezi ya ukatili ya himaho kaya bahata mduwe hafa yatusoma hitima abenge ngamkazo yabo hata wakati wa tena inshallah taala Mwenyezi Mungu ajalie yale hale yorjo kahenda Mwenyezi Mungu ajalie rihunde wandu waridhukuru njema inshallah taala abege hata mpakada yabo